Guys, ngithi mina nani kuphi? Ngicishe ngiyodayiselwa eNigerian ku-Victoria Embankment eThekwini. Isenqoka lo story. So this one time ngangifunda e-duty ngangenza u-30, I think it was in 2016 ngangenza i-fashion. So niyazi ukuthi i-campus ye-fashion ile ku Brickfield. So even though sasifunda ku Brickfield but sasithola ama-allowance lawa a-NSFAS, so ngangijwayele ukuya khona ngiyothenga ukudla yabo ntambama. So this one time ngihambe-ke sasikade siphumelele esikoleni but still ngihambe ngiyothenga ukudla ekelo e-main campus lapha ko-Steve Biko. Ngihambe ngiyothenga ukudla and then ngibele ama-taxi-ke lawa azongishiya because ama-taxi ayi-Alpine ngangiwathola e-workshop, ekhoneni e-workshop. So indaba yebhasi, excuse me, ngibona ukuthi izongibambezela mfetane, ngigibela ama-taxi ngithi ngizowalka ngiyolentuza ngiyogibela i-taxi e-workshop ezongiyisa e-Alpine. On my way, ngithi ama-taxi ehlala ku-West Street. On my way to Alpine taxis, ngihla nabafuna about 2 vele bekhipha umeso omnganani bebeke la iqolo. Bathi yena yawe bengigaqe ngapha nangapha yabo benze ukuthi ngajabulisi kwangasihamba sonke. Bethi ya cela ifoni. Ngithi mina how am I isesikhwameni lo munye bevula isikhwama afaka isandla ethi ufaka isandla vele ekwazi uphini athi usicuphile la ukuthi silimala ngithi mina eyophini labo cinga isesikhwameni ifoni hayi nikase ekwazi uphini lo vele lo munye ukungenisa umesa bo ngithi kwe kancane hayi mase ke ekhiphe ngisaphatha iMotorola nje umsangano avedanathi lo mfana hawu phathi ifoni ebheda kanje lento lengayisidayi shona ngishumi kwakuyi-Samsung no ngiyadideka iMotorola into endala kwakuyi-Samsung hayi kodwa ama-Samsung ayebheda lawa ayemancane hayi ngithi mina mayona-ke nginayo bethi letha noma imali ngithi mina imali anginayo bethi hayi shuthi sokudayisa-ke hawu vele ngiqale ngidayisa yabo nga-understand bazongidayisa kanjani hayi athi esuka lo yikhalade vele ekhipha ifoni afone akhulume nalo eNigerian embuza ukuthi usayifuna yini intombazane athi lo wozani nayo asijike angithi ngisuka ngaku-West Street sesiyajika-ke manje sibheke ezansi ngisuka ku-field ikholela field no-West Street sesibheke ezansi-ke kuyiwa ku-embankment apha abantu bayabona but bashaya ngathi ababona abanye because ngangithukile hayi sambe ngithi mina hawupho siyaphi bethi sokudayisa wena sokudayisela eNigerian hawe ma kuvele ukuthi angihlanye sihambe la endleleni sengiyakhala-ke manje kuthiwa ayikho ngithi imali awunayo imali manje sizokwenza njani-ke sihambe guys uyeza upart 2 hayi sihambe-ke siyahamba sibheke ezansi sibheke ku-embankment lapho seshintshile indlela sebengiphathele isikhwama ubona mehamba nentombi yakhe sebengiphathelile isikhwama and then bangigaqe ngapha nangapha lo munye kodwa umese ubikile la sihambeke sibheke ezansi abo masizofika ngase Superbet lapho ngishaya umthandazo ngibiza uNkulunkulu ngibiza idlozi ngibiza yonke into ngibiza uShembe ngibiza kwaSani bengibona ukuthi ngangisiza ngilokhu ngisholo ngaphansi hawu kodwa uNkulunkulu wami hawu kodwa Shembe hawu kodwa Nkosi yami kodwa wogogo nomkhulu ngikuphi excuse me nakho ngiyodayiswa hayi sambe sisahamba kanjalo avele lapho ngiyakhala inyembezi ziyehla but angisho yabo ngihamba evele ngibuke lo umuntu omnyama mengibuka azabra leli khaladi lasazi isiZulu nesingisi because ngenkathi likhuluma ne-Nigerian lalikhuluma isingisi but balikhuluma nalo wakithi lalikhuluma isiZulu lithi-ke bra asimiyekeni mfethu lengane isancane ngafuthi lengane ingangosisi wami athi uyadakwa kusho lo siyahamba lo somdayisa ngithi akanafoni akanamali hayi sahambe sengiyakhala lapho kuzo siyabona sesibheke on embankment yabo masisingase Superbet ila action wavele wenzeka khona athi lo hayi ngeke bafu ngeke mina ngihambise lengane le buya nje ingane incane yabo futhi lengane mfethu ngazi ubani wayesho igama lengane yakubo evedane bexabane athi lona yabona nje wena amasimba ingakho ngafuna ukusebenza abantu abamnyama nabantu abamnyama nedimdim begivane uphethe umese yena lo ikhalado begivane lapho sengimile ngihlahlamehla isikhwama sikubona avedane athi lo ikhalado xa ngibuye kanje asayifuseke nawe suka lapha ngwamehlanga
ngikhe ngejubane ngashiya kwasikhwama leso ngadla phansi ngangabheka emuva ngathi kanti uNkulunkulu khona ngagijima anginayo ngisho imali yokugibela eva anginafoni anginalutho ngafica omunye umama udayisa etafuleni ngamtshela istory ngacela ukuthi angiphe imali ukuthi ngigibele wangipha ngagibela ke ngafika ke eAlpine. Story sami ke ileso ke guys, ngagilwa ngacishe ngashona ngacishe ngawudayisa umzimba ngabe ngangizodayisa amadrags siyakhala.